Za treći dan Ramazana pravila sam zeljanik. Zeljanik je u mojoj kući omiljeno predjelo jer svi smo odvijek bili veliki ljubitelji zeljance, ali od kako ja gluten ne smijem da jedem, mi je i ne pravimo, tako da je zeljanik naš broj jedan jer je najbliže što mogu jesti piti zeljanci, a da je zaista prelako za napraviti. Iako zeljanik mnogi prave sa kukuruznim, mi većinom pravimo baš ovako samo sa bijelim brašnom, jer tako zeljanik bude mekši i sočniji, a i lakši kao predjelo. Nekada pravimo veću, nekada manju tepsiju, ali budući da je ovo prvi put ovog Ramazana da pravimo zeljanik, ova veća tepsija morala se napraviti jer nas je bio baš Sastojci jednostavni, priprema još jednostavnija i ne brinite, recept ću vam detaljno napisati u opisu, ali moram sa vama da podijelim jedan trik. Mi uvijek zeljanik i uljevak od krompira pečemo na pek papiru kako bi se fino zapekao, ali ne i zalijepio za tepsiju pa da se mora strugati, tako je i lakše i ljepše za servirati, a bogam kasnije i za oprati tu tepsiju. Bonus trik jeste da pek papir dodatno malo namastite uljem kako bi zeljanik lakše skliznuo s njega. Hvala Bogu i ovaj treći dan Ramazana je prošao lijepo, fino smo se počastili, a zeljanik je ispao predobar. Sada ovdje ja lagano završavam ovaj video, a vama od srca želim sretan i hajrli post i sutra.